HDP montimung arong atowar pi adu ke kegalong ihum disposal lapen dawaya sonason ahormu karthang LP track chepharle phit. APHLC Phuluni Constituency Committee atumpen chepatir piponsi HSLC sarlang kachepa undun charlia usumara tumaphan karcho mai pamanpon. Karditang Joyram Tisu ki thitang abang arpum hem kache wanlong japhan CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kerap kachohang. Babu Pator la penjuling hipi tumasopo Pratap Pator ispak Mr. Asam Surhinira Ingkoragathom Assam Tourism Vinaranong kachepalong tun. Aprang se birta kelara do anaphan kardom bajirlo kardom non birta than jebang sami ojang terangpi non arju ikha birtang tonpe. Aruni phai thong ke bada por phai sir ke ba por melom ihum LP truck registration number AS02 CC8217 along karthangpon disposal glass plate lapen dawai lapen ason hormu karthangpon Guwahati pen kewang bom HDP montimung arong tobar pi adu ke kek atobar along ke pachat pi gajok chepharle phitlo. Kopai ke mea joka tewara bang phua sapsu aring hu so chodan velang kusi birta rib dunlong. Labang so kaching ko elong ki do hormu anta kano hoka bang ki avilang. Aring hu ki so bang phu amen laki Birendor Mahadur ataning kaning ko rapi. Lapena bang so hemkong long hem phu amen laki Bohor Babu Sorma pusi phirang kya thingnu nang pachini dun. Labang so puthak dilai rai komsai ki atum chepari deng ponlo. HDP pensar pin putiso Karbi Longri Abirta. Kedamtang HSLC salangang theke klang along kachepa unduna tumaphan pini aruni phai thong kebarni karcho mai ke dengpon. Lason si APHLC Phuluni Constituency Committee atumpen chepatir piponsi facilitation program Phuluni Constituency arlu kecharli HSLC sarlang kedamtang aruni phai ingkoi rahiniarni ang theklang ponsi Phuluni hawar pregjam school along kecharlia oso maratum mesen pen chepa undunlo labang solong first division second division third division an chepa longdun pen sarlang ang theklang ponsi pini APHLC Phuluni aru atumpen chepatir piponsi hemrong rangalong ke ongdung charlie oso maratum aphan poho epak pen archupon. Labang soajai megalong APHLC Phuluni Constituency Maipu Dhuniram Timong APHLC Central Committee Rap Chunbang Sarkiri Rongphar Hawar ke hat LA Maipu Suren Kramsa lapen ke ongdung ke thigiding atum chetong nungsi maing samjin pen pachunpon. Phuluni pen sarhoning ti Karbi Longri Abirta. Tepini me tarik thong keparni dak Phuluni constituency arlo APHLC Phuluni constituency atumpen patir pi monsi pini dak felicitation program mate HSLC metric pass a student tumphan karcho pon pini ladak hemrong rangong pedopono Phuluni along lasi labangso karcho hut kadog ave 236 a student atum bang pharohini ra thong kepra truck student phan pini nitum APHLC Phuluni constituency pen felicitation mate karcho itum pedopono silbang so karcho pono itum karbia poho pen tumar cho pono lapen ke itum la loke toki phan kolom ICCP pono lapen ke la sohut dak itum te bokterai student tum chenglok la dak peer potum parents atum kado we lapen dak Phuluni constituency APHLC ke japon atuman tamena chetono pini la dak labang so felicitation program along Phuluni constituency APHLC committee hoi pen si teman pono sitame lake tum political mai kali lapen ke political lam le tum dakan ke than ponali muthe dak student tum han is encouragement dak aning ke pathe phan lapen in future la tum
ke mission abang phu ke plang thek je phan ka charlie nang je phan la pen ke non thedung competitive exam amukha UPSC APSC amukha la pen IAS exam amukha la hai ni tum Karbi Longri Abirta me tum ki ong mu chot pen banga ka prek state asona thak tum ka paprang thek je phan se tum la je phan chimu pono la pen ke la sona thak se ning the pono dak Phuluni constituency long non prang ke bang jilangan sta me tum ka charlie na thu ka chiung pon je phan la pen dak especially dak parents atum phan pai po tum phan non ka charlie bomo somar tum sta me la pen non la metric ke pas tang tum hanan sta me lan so se kalana pon thek je phan kelang dun thek je phan la pen ke ka charlie na thu pa prang pon si la dak Phuluni ha war long sta me lan so se ka ching thur na thu sta me ka thek ke na thu sta me ka prang pon thek phan si ni tum hing pan chuning ri pon Borpung Rajen Tiso arong amikar kanta Tiso la pena chor chandana terang pie tumasopu Karitang Joyram Tiso aphan toklang ke pathek jipura serlong jona punua hemalong pen Diphu Kalwari School along pachari dunlo bonda ke damtang theri ni phai kre phwarni HSL siasarlang tok det pen abuha kichebang bomahut ko pai kelang no pena jok birla long accident derlo tongsikop pen DMC chalong si kelang ponja phan ponlo bonta dakki silang un ilo pupen Dimapur si kachilang damjia phan chipon thulo Dimapura long si kachilang sek longli phelangan ta chejor laplo tangka lak ner kep an padamlo bonda ke damtang aruni phai inkoira ner kep arnia bangki Karitang Joyram Tiso arong cheboy juilo lapen Karitang Joyram Tiso kichitang abangarpum kachipon jia phan tangka lak pho abil pipitiki chipon longli pupen asar pi asar bura lapen adona rabatumang huprong lo exam city lo hemache wang po phose accident lo by pen ka accident ke hedak la reng bhom school ang den long ta ho inke dakon accident lo inke difu pon lo difu ke un elo pose Dimapur ma ghati ma chepon lo pele he kila to mang ke Dimapur chepon lo Dimapur pon ke March 16 se pon lo hoda ke do dam chikloyon thom do dam el lo inke chikloyon thom do dat pen latum han son bon ni khoros pi ni ani khoros ol he 8 lakh ni latum che khoros el lo long le phelang hai ta latum che jor lab lo inke so dak do bom pen ke hala bil ta than there ka do ta hola doctor to bang he inka tumi si la ana bil do lang pu kan lo 5 lakhs do lang pajale he tumi ke than pen bang ka oso bang to we ma sa ve der jalo ke non bang la so 5 lakh men ki ritongon edelo meti bang ke non andala se der budi bang che wan long le der pujale ti asin nil to mangke he dike the dim han te isi choning rile he nil to phan la so der body cho lai long ji phan ke nangrap tha puja lo so kisi claim bom la prang kan ta thanga claim li student lang la ke charlie bom la class 10 metric ki tok la Kalwari school si don accident men tu dan ta March 15 lang ma o dam bom lo man ni exam tok el he man chi wang lo puja lo so se accident lo so men la pen arong ke ni kala tum original ke borpong inke oso men ke Joyram Tiso borpong Tiso rong sir la difu de na se do bom difu do ke dak serlong ja lang la CKECCM Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbiang long along ki du ki thigiding atuma phan Karitang Joyram Tiso ki thitang abangar pum hem kachewan long japhan nang cherap dun wek tha pusi don rabatum pen kachuningri Account number 110074887270 Contact number 9394602091 along humri igno Prong arada tum alang litum ban kisung thektik la si litum kithe ge ding CM sar phan sitame nang rabdun je phan nilitum hin pen ta chuniri padikrim anlo nilitum athima kisung lo non arni ta velo that body na antano lailong le lang la si CM sar phan sin tumi chuniri kado visita mi chingwai si chuniri padik dun krim lo thorlo nang rabdun vek tha so phan ala that body na ko lailong jok si pon long det je phan nili tum ta dak chera chito tum anta jo rong sita rong sita me doron eder lo kiddu gara chong dara side ma asi ke the ding do ban nili tum ko chunang ridun thorlo Bangsolong apardela GKS e tumpian la pusona kisung pu birtalong si serlong John an humri dam si kerap pajerpon lapen borpung an la so kisung along kacherap kachitu dunji radatum kedam kewanga phan ihung tata mobile truck setami varsai thik pidunlo not Serlong John 19 century homosi pa lo he ladak kan tu ti so ke dam tang March 16 ani alangli metric final to mom pen suti de alangli hem chewang bom hut alangli lapang so घटना bangke puri loglo gari pen accident ama se alangli tum ladak difu tong sikot pen difu medical college along
si chelang lo dak nun ilu si puthot ako Dimapur chipon thulo ladak pen chikloyon thoman pleng lo sabe tumi a jo bang kalang li ladak chiboi jui lo la Dimapur hospital long si la si alang ni tumta ki duk thek tik la sini tumta tong se khot pen Karbi lo chalia song tumta mi birta long ba alang tumta subswe ta mi kirap nang pa jilo thik la son nang thak se kumani bang phu bang bi tum sta mi ning ke pen alang tum ki duk de alang tum ki sung thek tik hut alang tum sta mi kumani ning ang sampen ka dok ka beta chirap dun thulo nang musi nili la bang so media hoi long chun ring tung lo la pen ke ampar ke ladak dhon sori ho mosti long local emisi tilutu ma hazu tami alang ni tami sab sobe tami la bang so asai lo mal se akhi sung long chirap dun sonde mi se ni busi chun ring lo cholo Karbi lo chole song pen niltum ajulong sila pen niltum sab sobe tame tangka tame chera pon lo la pen stame non dak pen difusi do aprang kachali bom la so bange stame non da apurial tum mate adon arab tum ke dam ni ke dunni pis tame dore chara pen si tame niltum ako matha pen si ako niltum mahin pen tame bolero pickup si gari pis tame niltum people lo tame hal dak hello hen gari hen tobar hen opo joini si niltum pusana gari si pidun radun thek chala apen ako niltum ako chuni ripon thuke ke theke ding dum na so ding malong chap rek tha pasi nili tum ke se parila je hin tame nili tum chuni ri kado Kedamtang aruni phaingko retrok siarni asamalong ri Guwahati ITA Maxkhwa Pragjuti Cultural Holalong Spak Mr. Asamatum Kibiponalong Protapator Fashion Show Chepati dunsi Assam Tourism Vinaranong Mr. Assam Chepalong dunsi Karbianglong lapen nijang Karbianglong Karbiara phanong me 1 pilo lapen Protapator laki nijang Karbianglong lakha sirkep Amreng constituency arlu dikhelem hansiarong amekar Babu Pator lapen Juli inghipi Atumasupo henlo Protapator bhan phirang ke atum karjo hud nanga pachini dun ki alangli ke damtang apora hud positami fashion show hinanat aning hangpik alangli akemang laki non ladak asamalong rialong an chepate dun pensi ington kok jila pukali international national along antami chepali dun jam phan akemang du lapen alangli fashion show ka chepate dun positami along du piklo lasong si surhinira ingkora hilyaningkan Mr. KYF along tami First runner up anong Chepalong dun lo. Nepayamen ke Juling Hippie and Nepomen ke Babu Pator and Nerongomen ke Diklem. Mr. Assam long kidun participate dun chenge ne tuning pen si participate dun ma tuning dun lo tuning bang ke long under del unfortunately mane some that mistake do pen si disqualified dun del lo mane la so round hood watch ko only pumani bang tateni bu watch block teni bu ma disqualified del lo tuning bang ma aku pai ni ta isi promise eme thangan si pilo je ne jano ne comeback mi vek ji ne so title nang vek ji pulo pinning dun thulo pan jo se hard work kuri lo pinning dun thulo pinning so title e Chepalong dun lo nila so kelong man Mr. Lahi kap pachapate dun ben mane nang ni thi yung karjap dun bang dum nili pinangka jabdun ke nepai ni po hodai ni long nang do na jabun thep do hodai mane physically ke ni long nang dun betek the just me latom ahir jumi hodai ta ni long do ine council ben arne thi tum sona chara dun ave aha ave nepai ni potom an maja kong pe ni methang an ma un an pe don rak to ane non la Mr. KYF ha Mr. la Assam gelong an ben ko an chapate pen gelong do lum mane ni journey start lo bro ne 2019 ben sipang cheng participate dun dal hai first so participate dun ke Mr. Karbi Anglong Mr. and Miss Glamour Karbi Anglong le hai malo so the first time lo ma experience ta ve thang ta ve lo man ti ma long ne de lo hai long ne de sta mi hola dak pen kacharli ponna son ke long pon lo mane koson si walk ki pinai ma koson si pose pinai ji ma koson si introduction ji pinai ma la hai charli dun long lo charli dun pen la puthot next aning kan la ke 1920 hut lo 20 hut pen ke panso se me thang han self groom kuri lo panso se athak kar kidun ji phan si ne me thang bor it hulo manti la that pen ke 2021 hut lo 21 hut ne Mr. and Miss Kaziranga long chapate dun lo malada ke second runners up long dun lo per along with subtitle long Mr. Active pela that pen ke la puthot pere ako pai Mr. KYF long dun lo Mr. KYF dun first aning kan ke long on de la hela dakta hai just tame kapre aning kan la puthot dun thulo la ke 22 hot la hai 2022 hot la 22 dun lo Mr. KYF long the first runners up long dun lo and la puthot pere north east level an dun lo upper Assam
Mr. Grand Northeast pu hala dak ke winner lo dak long dun ke runway winner jalo Mr. Grand Northeast top model winner lo long dun pela det pen ke dak subtitle long lo Mr. Talented impar ke best in traditional costume bojat state costume hai la so title ta long dun lo pela puthot pining aling kan aku pai pining ali lo chuning lo aku pai chuning bangke Mr. Assam long dun lo chuning bangke long de lo apa mon dinang than mon lo mati chuning balong de lo ma pining bang dun thulo pining bang acha palong thulo Mr. Assam title tourism winner lo So Mr. Assam kibipon ko dagone. la kikibipon Guwahati ITM Maskwal lo Dan kibangki lang nang li lapuson obekini to nang li ini ketan pon kan tung lapuson to mas. ke than ponji ke la lo mane amethangan jitya no ni bang pen kom o thek the det puson chima thanang ni nangjong sikabor ido kar ido pulote long weg ji chun weg ji athike ili an so se bor inangji our sai ke aho ili ke pulop an platform chini do no elang anta non ke la puson si la non ni lihin pen message pi ponji ke like jong he no nangjong sinang weg ji pulote long weg ji মানে একবারে নিলা সো कोर्ट लाइन ने होता है फेवरेट डायलॉग लो है शाहरुख खान को है मीन्स ला सो मूवी लॉन्ग है अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरा कायनात उससे तुमसे मिलाने के लिए जुट जाता है सो डायलॉग के मीन्स लाइक टोटली गोल्डन बजा लो मीन्स नांगजोंग से नांगवेक जी बोले पूरा यूनिवर्स के लहा नांग पालोंगी फान के नांग इदुन वेक जी पे नांगता आलो गॉड नांगता हार्ड वर्क दोनेंग जी बजा लो Fashion solo nang ka chapate dun wan ka siksak do. काचिक Teaching dengan काचिक sak mane pulo लाइफ के इसी जर्नी लमती फैशन सो टाइप पार्ट लो पर नेता निंग खांग पेन सी दोन लो मीन्स ता चिक sak pon के लपु लो मीन्स आउट पेन के टांका दौड़ दे रहता दो पेरे के दो दाम के चोल हाई की सुंगा दोलो है जस्ट मी पुलो के नांग वेक जी सोन पले कार ई सोन पुते लाई के किसुंगा चिक sak pon के चलांग ले apere ni pining alam che than pon lo bete pining le te ne dak nun lo ka chik sak ke la lo ke long pon je mane ne purse lo ne side bag lo he dak dak ing bodun der lo he na ing bodet pasta me pulang ing bodet lo se afsos kori le kai no lo just me on the other side lang dam lo bete winners long lo mati mala pen isi satisfaction do lo he don la Mr. Assam nang li Mr. Assam long la ada kan ini ko participate dun lang do lang ma. oh dolang means like ni ke isi a dream ke la lo je mane ni only ne talent only da Karbi Long mate state level an pa stop cheki pulas only ni ke m ke ni ke ekdom national let pen international level andun unangji pojat non la unlomati la dak pen ke northeast level northeast det pen te national level national det pen international level like inspiring person pulote like Mr. Assam 2021 who first runners up long lo Bhargav Gogoi like hola ke nijir polo hai just me hola ke inspiring o koson inspiring bude la Mr. Assam long first runners up long lo la det pen mega Mr. Northeast la ke winner long do la dakta son thak means si neta lai tum pen so inspire long si la si pan so si neta pu thak dunji pu si bor ipon bom West Karbi Longri mate dak itu mahawar pani si ningkarong alam lo portap pator pu langli la spark Assam spark pen organized Mr. Assam la pen mate Mrs. Assam la so andeng long chepa idun tekpur alang li pan pen be suri kadong pajiro la pen alangli a lifelong mate future la anso se ki undun je pan arna mang her jume hang pidun lo asi ilipui bang lalo je alangli la so fashion show lo mate fashion for unity wala some basis along kachipi undun la baga not only langli Pinya Abirta lan si kang ton lo kardom